hamo kung hi ko lang na kung ni ko ni ti kung pang thar ngai ti ding in kan som than ha man trouble si Tân thong haram zathal khwa siang in SSPC ni chunglei in bomvoi ti an khak chian ram ha kha peng sen thang haram chung I a mi zathal khwa siang in SSPC ralgap ni October kula khazing chunglei in bomvoi ni an khak kong sen thang revolution force SRF ni an than October kula khazing le srimya lam hegi le songa nga le pakhat le chir hluka khan zathal khwa siang in SSPC ni chunglei in voi ni tiang boman kha SSPC ni hak chiang ha le to chungni na chung tim chairman te in chunglei ka dau na khontua mi chu SRF ni fakpi in kan dau kal SSPC ni daukla lo thimnak tua antim mi aklan thun kho na ding to chung mi aphun pun in anthi phai na I pezul in ral ka phung anwar chu cha SSPC ni daukla lo thimnak tu antim mi hin ital ve lo ding siangan vel te chankar lak chung kha di ding abu in lo ding le asi kho chung in nok na poi tua shielding in mizapi kan in thek don ha tia senthang revolution force SRF ni an than ni an lak tar alwan chia October ni hlei thum Zinglei Thawngchimnak lam pashathik song chian ram ha kha peng van ha khwa siang in SSPC ral kap ni chunglei in bomman thak cha siang in kai leo mi siang hak chia pa pakhat kumriat le siang hak chia nu pakhat kumhei di ti in minung panhi anun na aliam I siang cha chim nu panga li siang hak chia le ru ti in minung gula khat ni kliam han tua tia thai si CDF thantlang ni NCO training tlamtling te in an ni chiaram thantlang peng chung shambun in phadok thlanna ka betak te in acho chang so ma mi chiaram chawza chungtal CDF thantlang ni an to mi NCO training chu tlamtling te in an lim chang kong Chilean Defense Force thantlang ni October ni ko zan an than CDF thantlang NCO training chu tlamtling te in lim si chang I training di long nak song October ni hlei ko tlamtling te in kan tua kho tia Chilean Defense Force thantlang ni an than ni nak der Charam SSPC bangkhangnak in September thachung minung panga anung aliam Chiram alwan chia September thachung longa khan SSPC ni chunglei ka dau na kantua mi ruang chimi panga anung aliam I minung pakhat ni hliam ma tuan kong Women for Justice WJ ni October ni kul an than SSPC chunglei ka dau na ruang chiaram kamplet peng nu pathum le papakhati in tol chungi pali anun aliam chuban tuk thiam in min da peng tol chungi nu pakhat anun aliam I nu pakhat ni hliam ma tuar chun SSPC chunglei ka dau na ronga hin min da peng umnak in pasori le kamplet peng siamin panni ajok tia Women for Justice WJ ni anlak der Hikakachunga hin chunramdal in Sagayarumtan, Picha Intensili Kambalu Bengchunga, SSPC kut in Nukulakwa Anuna Kandiam I, Nupatum ni Liampan Dwar, SSPC Ralgap ni Nupolchunga Kashim Nak Tanun Nakli, Swal Nak Apunpun ni Fatin Antuaruang Nupol ni Anun Nak Hin Nak Antukaulaw Tia, Women for Justice WJ ni anthani anlak der Women for Justice WJ chu nucho changna pu pakhat asi I SSPC ralgap ni apunpun in nushin chalvau anwar mi dantat nak pek asi ko nak din cha ahmun I thilat chang ni fetar in chazin akhum so tu pu asi Kopi palik no pi chinu pakhat tha tong Maveram Chanso Korpi Palik Sekantong ummi SSPC Kutang Palik Sergeant Shalu Nupi Chinu Dosing Kowa Kumsum Pati Chu Ramnak I Tingal Hamnak Tha Atong I
October ni hai kwa chung ashuak in an kong yoko pi shambu tha zaba chupar bu pathat in than tha tong ni chin mu chu chin ram min dat pen dau doi kwa mi asi I asui tital in athuri pol in chu nu in tha hi asi tia demin da post ni alang tarve tha tong ni do sing ko wa hi October ni hai seri khan thing ham ding in ramlak akal I atlaw chu nu sangmi ha ni ankol I October ni hai kwa chu swimel pakhat la chil thuk ashruak in anhu do sing ko wa chu asui thi asui kut dong shol asui tumbul le akal na ko akan pen mi azal an chu nu an tha hi asi hi kong he pe khai in chakhat nak an tua I Rosing kowa atlaw ni thok in alu chok yang mi na SSPC kutang palik chiyan chu kumkulay kumngali palik piu kumkulay kumluksong antlaw ankol na liyaw asi chupin dosing kowa adun tham ummi wana chu kumkulay kumkhasong palik ni antlay ge chaklat na antua liyaw wana chu hi atlaw mi palik chiyin thu he hunkhat wasa mi anraksi atlaw mi palik chiyin thu le palik ho ahmo mi le akong lam athei mi ni tumbo ngai tum hasin aran nak in petlai nak tua ding in so khopi palik mi nol nak tua tia yo khopi shambun yo alentan media ni lakder Mizoram chinpa pakhal siang in an sakna ka lungni anan anun na anliam Mizoram rampul champhai khopi chinpa pakhat chu siang an sakna ka lung britni anan October ni kul anun na aliam kong thai si lungnan nak in nun nak liam mi chinpa chu chir ram falam pen tol chung mi ku van na isung kumsom ni asi Renan tuan nak lung bulik ni anan anun nak aliam asi tia kan khai kuban nei chung hi champhai khopi ummi siang sang run an sak tharmi lo fa Renan tuan nak lung bulik ni anan Arian tuan hoi ni anzon ho chol champhai khopi ummi sizung pi an kalpi kauna in sizung an phanpi nu anun nak aliam tia Bemvarna media ni alang der anun nak aliam mi puvan na chungrok chu October kulakhat Zinglei Thawngchimnak pekhat la chiao thuk anvui puvan ni chungni afanu pahni le afapa pakhat aliam ta tia thai si Malaysia no ngai tu mi Myanmar mi somruk hital in ramdang mi zale somni liang an ram chiao an ko than Malaysia Johor rampul tlai atong Myanmar mi somruk hital in ramdang mi zale somni kwa chu Malaysia no ngai tu ni an ram chiao an ko than ko Johor rampul immigration zungni October kulakhata an than Kaya tong mi ha hi Malaysia pungning lo in alut mi an sen pungning te in dan tat na pirang sin hu October kulak had zinga khan Johor kopi balong bol in an mali ang ram chiao prachan an sen koda tong mi ha chu mi maram ni somruk ni Indonesia ram ni somsari pakhat Korea ram ni panga Teluk ram ni pali Singapore ram ni pathum Vietnam mi pahnih le Sri Lanka mi pahnih ti in an vi lakfon mi nung zal sumli tua an si tia Johor ramkul immigration zone ni ang nakgar Malaysia kay atong Myanmar ram kwachan atong Myanmar ram ni hani Yangon kopi shambun la chitabu LCB sin petlay nak tua bamhal ko asikong La Chetabu LCB Jomba Waitu Pakati July Kulanga Kanlung Mali Post Arakchim Aluantia July Kulali Chusimi Lam Papi Luksong Malaysia no Ngaitung Hani Chimi Haitung Dal in Myanmaram ni Sompualing Su Myanmaram Important Na Yangon Kopi Balong Wal La Chetabu LCB ni Anbadan Hai and her me Paul and Tora Vietnam Tia Taxi Petlate na Fupenfu President 0979 5841403
Boolean FPP3 0989592448 le Ubiak Chungmang Secretary 0926159152 Malaysia Memorandum ni Hatsa ACR ni Rarin Peknak le Theaternak Chathan and Chua Malaysia ram Kuala Lumpur Kopi Aralai mi October Kulathum in Kulariatia Avoy Somni Sari nak ASEAN Shwetu na Tonberua nak ASEAN Sumit Thonghi Kulanga Maiting Sicha Halpi nak Chatlap Zainpan Angelo mi Memorandum ni Hani Aher Law Ichokpak Loading Le Paurinti in Kalchut Aher Kong Alliance of Chin Refugee ACR ni October ni Kulzan Chathan Chua Aralai mi October Kulathum in Kulariatia ASEAN Shretu na Tonbiawa na Maiting Asita Ahertuk mi Aumda Tilaw Chu Kuala Lumpur Kupi Lay Ale Kupi Chung Loading in Kan in Theater ha ASEAN Shretu na Tonbiawa na Pengay Chan Chunga Hin Malaysia no ngay tu ni betakti in humhim nakla pentimpi palik khaza thonghei ruktiang anchap chun abepi ni lambiar te song an khamdi lai I achan te te long an hul lai tia Alliance of Chin Refugee ACR ni anthan ni an lakter Kuala Lumpur Kopi tuading ni ASEAN Shwetu na Tonberwa nak ASEAN Summit thonghi kulanga akin Sham in Norme Ngak Alatu SSPC Boise Miao Mai Zong Ikal Veding in Timlam Nak Angay Kong SSPC Thongzap Nak Chiu Khatni Anglang Der Sham in Norme Nak Alatu State Security and Peace Commission SSPC ni Tuan Ting ni Zebentuk Tim Nak Pau Dokal in Chauhan Loading Le Ramthla Thongkla Bilte Luat Nak Purdi Bin Kongtal in ASEAN ni natlak nga kanle ni kun nga toral bidding in NUG Chauza CRPH NUCC KNU CNF KNU KPICT le KNPP IEC tal in to chungshan klai pupul ni ASEAN sin nul na to kong NUG Chauza le Chin National Fund CNF tal in pupul fund ni October ni Jathan Anrak Chua Mizoram Bingchi Dipsongkwa le Kuva Thai Dipsa le Kul Antlai Chan Mizoram Ramkul Champai Pengkom Chung Assam Rifle ni Bingchi le Kuva Thai Rupi Singsongkwa Pakwa Man Antlai Chan Kong Mizoram Thongzap Nak ni Anglak Der Assam Rifle ni Akan Kan In Thongpangan Thaisa Champai Pengkom Ruan Klang Khua October ni Heseri Khan Chaplat Na Tua I Rupi Singsongkwa Pakwa Man Bingchi Dipsongkwa le Kuva Thai Dipsa le Kul Anklai Tia Thai Si Alwansia September Kul Sari Zonga Khan India Myanmar Ramri Champai Pengkong in Aizo Kopi Zima Boksang Anlupi Mi Rupi Sinzanga Lim Man Bingchi Dip Zaruk Songa Chu Mizoram no ngay tu ni Anraklai Tia Thai Si Kale pengsak lay SSPC ni niti chung tol chung ni papan hayo viet antha Sagaram chan kale pengsak lay awin ni kwapol chu SSPC ral kap ni ralam sial in alu no niti chung tol chung ni papan hayo viet antha antha kong kale peng thong lang nakshampi le tol chung ni October kulakhat anchim October ni thai kwali ni kulakhan Ralam Selmi SSPC Ral Kapol ni Yazacho Kwami Papa Shali Kongta Kwami Papa Riati in Anti Lakfon Minung Bayoriat Antlek Na Antha Na Yazacho Le Kongta Kwa Ralam Selmi SSPC Ral Kapol Anumrit Sa Antha Mi Dwal Chumi Na Ruak Anla Khawri Na Lau Anmin Jazin Zong Dikliu in Fatal Ko Asiri Lau Atuna in tha tong ni ang tam deuh khau tia kali peng thong lang na shampi le tol chuni ni Mandalay Free Press Media inshim ralam mi SSPC ral kapol chu yaza cho sobwa yeshen le se chi khopong upunan khwar adang SSPC ral gap zathum shong ni
la pan chong pi do ta le ho si khwa an lu to liao tia dol chungi ni an chim SSPC ral kap ni atu bantuk in ral lam sia ruang a kali tamu moto lampi pong I a ummi kali peng chung in kholei riat le tamu peng chung I a ummi khosari in dol chungi thong thum chong chu ramlak a hinnak kol in anzam ha I Zoral in si ai le identity role bom chen and health tia partial ni na abom chan tu na ni an chimbe SSPC ni alwan sia ni kompal chunga khan kali khopi a vanlong in ral kap thazang atule tu an chap I kali khampat kamu lampi le kali gango lampi thwan lak thanding a kadok na angkal pi soma tia kan khai kali township people strict steering committee KTP SSC ni angkhop ni chajining a sham I no ngai naklak si nu kumni leng chung a SSPC ral kapli ankut tang shantlai pol tha non nak in kali peng tual chung mi zanga liam annun nak aliam I ralam sial leu a biak nak lei in som li angkhang chun khosom li pali hi mai in angkhang biak na I umnak in thong rukzani som nga akang tia thai si Sepeng kadaw na ka SSPC ral kap khat anthi khiam tuar antam Sagaram tan tan sepeng a ralam sial ni SSPC ral kap le ankut tang pu so thibol chu to social klai tang ti phu ni rakho in anka ha I menung hlei khat muril a anthi kong eu peng pa ka pha in jomwai tu ni October kula khat a anshim October ni kul Zinglei Thawngchimnak Papua le chiakluk a tan sepeng ato khwa in Kambalu peng kabu khwalei a ralam sial in akirmi SSPC ral kap le an kutang pyo so thi form tha jang somi shong chu kabu leidon pong a tan se peng pa ka pha shebo peng kong battalion songa ni People Liberation Army PLA le tangthi phunha ni rakbo in anka na tia thai si kapni kar ka daw na ka SSPC ral kap le an kut tang pu so thile khat nuil a an chi I minum play ni shuru ni pin on duar ta le SSPC ral kap le pu so thilo chu an zam di I chu semia lam pe hi thop a SSPC ral kap tha jang tam ngai ni moto in an ma lai a thim ni le hliamator mi pol an raklak na kadaw na ka him SSPC ral kap le pu so thi pol shamnam tu chu kalla chi khawlo kan malai in nak liam mi kanum sholau tia eu peng paka pha in tongwang ngai tu ni chun achim moko khopi a SSPC ni boman thak I ngachia pathum annun nak aliam Mandali ramchan moko khopi I a ummi Kaya nga supong le fusal treat nak chartol a SSPC ral kap ni banglong in boman thak I Aksia pathum annun nak aliam kong tual chungi ni anchim October ni kula ni khat chun swingya lam pathum tuk a SSPC ral kap ni moko khopi Kaya nga supong le fusal treat nak chartol a Ratuk nak banglong in boman thak luang a Aksia pathum annun nak aliam I minung pali ni hliamhan tuar tia thai si bompan ni an thak I pakhat chu phayanga supong a atlak adang pakhat chu fusel thri nak chengtol a atla I lentia charmi hakchia pathum hakhate a annun nak aliam chun minung pali ni hliamhan tuar tia tol chumi ni chun anchim Tang ral ka tian alini anthum hak ni maram chung a SSPC ral ka ni October he khat in chumai ka hak ke zu in tu cha a hakcha pakwatal in tol chumi sondi servi annun na aliam I hakcha pashatal in tol chumi sondi rukni liamman tuar tia thai si Mali post tha zang akan ve I kan thong chim angai tu nung di lak chung a kan elom tuk shing shan thai Zinglei a thong pang thar hi kan I tong chan ha lai